Reka nkwifurize kugira umugoroba mwiza, nkwifurize kumeza kuvuga neza aho uri hose mu bice bitandukanye, yaba mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ndetse n'abari mu karere k'ibiyaga bigari, ndavuga bari mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Tanzania. Mwese ndabifuriza ibihe byiza, ariko gusa n'abari hakurya y'amazi magari namwe mwese reka mbifurize ibihe byiza no kumba ikaze muri gahunda y'amakuru yacu dukomeza kugenda tugarukaho. Hanyuma mu masaha make yashize twabagejeje inkuru ivuga yuko igisirikare cy'u Rwanda ngo cyaba gifite bamwe mu bagize umutwe wa Riturutse urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ko bivugwa ko baba bafatiwe ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Hari itangazo rero rimaze gushyirwa ahagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Niki gikubiye muri iri tangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na RDF, ibyo tugiye kugenda turebera hamwe mu makuru yacu ku buryo burambuye. Ingabo z'u Rwanda rero zimaze kwemeza ko zafashe abarwanyi bagera kuri 19 b'Abarundi biyemereye ko bagize umutwe wa Riturutse binjiye ku butaka bw'u Rwanda rero banyuze mu ishyamba rya Nyungwe ku gice cy'akarere ka Nyaruguru ni mu ntara y'Amajyepfo. Ni igikorwa rero cyabaye ku itariki ya 29 Nzeri 2020 ubwo abarwanyi bagera kuri 19 b'Abarundi binjiraga ku butaka bw'u Rwanda baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ingabo z'u Rwanda RDF rivuga ko abarwanyi rero bitwaje intwaro zabo bafatiwe mu ishyamba rya Nyungwe mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru, ari naho rero bafungiwe. Uwo munsi rero ni nabwo Riturutse yatangaje ko ikomeje kurwana n'ingabo za leta y'u Burundi. Harimo rero imirwano ngo yabaye ku itariki 26 na 27 Nzeri 2020 mu gace ka Kabarore mu ntara ya Kayanza ndetse nawe Kinanyana mu ntara ya Cibitoke. Ni umutwe uvuga ko urwanira ko u Burundi bwagira amahoro arambye n'ikibazo cy'impunzi rero kikabonerwa umuti. Ingabo z'u Rwanda rero zifashe aba barwanyi mu gihe ku itariki 27 Kamena 2020 abantu bitwaje intwaro bagera ku 100 bitwaje imbunda zirimo mashinigani ndetse n'izirasa za rocket bagavye igitero mu karere ka Nyaruguru kigwamo abantu bagera kuri 4 bakigavye, ndetse abasirikare 3 b'u Rwanda bagakomereka byoroheje. Ngo bari bafite umugambi wo kugirira nabi abatuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Yanza uri mu kilometero kimwe gusa uvuye ku mupaka w'u Burundi. RDF ni igisirikare cy'u Rwanda yatangaje ko baturutse mu Burundi, ari naho rero basubiye nyuma yo kuraswa berekeza mu birindiro by'ingabo z'u Burundi biherereye ahitwa mu Gihisi ho muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yandikiye guverinoma y'u Burundi binyuze mu nzira za diplomasi isaba ibisobanuro kuri icyo gitero ndetse no kuba abakigabye bagahungira mu Burundi batabwa muri yombi, gusa nta gisubizo yigeze ibona giturutse mu butegetsi bw'u Burundi. Byongeye kandi abahunze basize rero inyuma abarwanyi babo 4 bapfuye, ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda na radio za gisirikare n'ibikombe by'ibiribwa byanditseho Force de Défense Nationale du Burundi. 3 mu bakigabye rero bafatwa mpiri. Ku itariki ya 26 Kanama 2020 habaye inama yahuje inzego z'ubutasi mu gisirikare hagati y'u Rwanda n'u Burundi yabereye ku mupaka wa Nemba huza ibihugu byombi. Izo nzego zemeranyije rero kwimakaza guhanahana amakuru ku kintu cyose cyahungabanya ubusugire n'umutekano w'ikindi gihugu nk'inzira igamije gukemura ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro imaze igihe igaragara ituruka mu Burundi igatera igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'ifatwa ry'abarwanyi ba Riturutse, ishami ry'iperereza mu ngabo z'u Rwanda ryahise rero ryandika ritumira ingabo zishinzwe kugenzura imipaka mu karere IGVM ngo zikore iperereza kuri icyo kibazo. Uyu mutwe w'inyeshyamba zirwanya leta y'u Burundi wa Riturutse weruka kwemera ko ari wo uri inyuma y'ibitero biri kugabwa mu bice bitandukanye by'iki gihugu, harimo icyo ku itariki 23 Kanama 2020 cyabereye ahitwa Gahuni muri komine ya Bugarama mu ntara ya Rumonge cyaguyemo abagera kuri 16. Uyu mutwe kandi unashinjwa kuba inyuma y'ikindi gitero cyagabwe imatongo mu ntara ya Kayanza tariki ya 11 Nzeri 2020. Umuvugizi w'uyu mutwe Nahimana Patrick haruka gutangaza ko nta gihugu na kimwe kibashyigikira uretse bagenzi babo b'Abarundi. Yagize ati twebwe inkunga ya mbere tuyiterwa n'Abarundi, nibo bamenya icyo turya uyu munsi, nibo bamenya aho amazi yo kunywa tuyakura, nta kindi gihugu kiri inyuma yacu, twe ni ingufu z'Abarundi turi gukoresha uyu munsi. Nahimana avuga ko mu byo Riturutse ishaka harimo nuko impunzi z'Abarundi zitaha hatabayeho icyo yise ivangura.
akaba rero ari byo mu by'ukuri bikomeza kugenda bigarukaho. Twari twiteze ngo ese nyuma y'uko bikomeje guhihuswa, bikomeje kuvuga mu bitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ese ku ruhande rw'u Rwanda niki cyemeza koko abantu barugera kuri 19 bo mu mutwe wa Riturutse koko baba bari mu gihugu cy'u Rwanda barafashwe? Ni ibikubiye muri itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na RDF cyangwa se Gisirikare cy'u Rwanda. Gusa ikiriho nuko igihugu cy'u Burundi giherutse gusaba leta y'u Rwanda ko cyaboherereza bamwe mu basize bagize n'uruhare rukomeye cyane mu gushaka guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza nyakwigendera muri 2015 ubwo hageragezwaga kudeta muri iki gihugu cy'u Burundi. Ikindi kandi bagarutseho nuko bavuga yuko abantu bakomeje kugabanga igitero cyangwa se ibitero bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi baba baturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero ngo leta y'u Rwanda ikwiye kubafata ikajya ibashyikiriza igihugu cy'u Burundi, niba koko ngo leta y'u Rwanda yifuza ko umubano w'ibihugu byombi wongera kumera neza. N'umubano nk'uko nabivuze hejuru gatoya wajemo agatotsi, watangiye kuba mubi cyane muri 2015 haciye imyaka igera kuri 5 ubwo mu Burundi bageragezaga gukora kudeta y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Icyo gihe yagiye mu nama mu gihugu cya Tanzania, akaba rero harageragejwe kudeta gusa ntibyabahira iza gupfuba. Igihugu cy'u Burundi rero cyakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko u Rwanda rwari rwihishe inyuma y'iyo kudeta, ndetse ngari bwo rwari bushyigikiye aba basirikare bakuru bagerageje gushaka guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza barimo General Godfrey Niyombare kugeza ubu ngubu uri mu buhungiro wahunze bitazwi aho aherereye. Igihugu cy'u Burundi rero kikavuga ko nyuma yo gupfuba kw'iyo kudeta u Rwanda ngo rwahise ruha ikaze abo bose bagize uruhare mu gushaka gukura ubutegetsi bwitwaga ubutegetsi bw'igitugu, ubutegetsi butumvikanaga n'impande zombi bwa Petero Nkurunziza, ngo bahita u Rwanda ruhita rubaha ikaze. Burundi rero bukaba bwarakomeje gushinja u Rwanda ko niba u Rwanda rwifuza ko ibihugu bikomeza kugenderanira cyangwa se ibihugu bikomeza kubana neza, u Rwanda rwafata iya mbere rukohereza abarundi cyangwa se leta y'u Burundi aba bose bashatse kugira uruhare mu guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, cyangwa se aba bandi bose bakomeje kugaba ibitero bitandukanye, bakomeje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Gusa ku rundi ruhande igihugu cy'u Rwanda nacyo cyashinje kenshi igihugu cy'u Burundi nacyo gushyigikira abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, barimo abagize FDLR ndetse n'umutwe wa FPR wakomeje nabo kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda, harimo za Nyaruguru ndetse n'akarere ka Nyamagabe hari hafi y'ishyamba rya Nyungwe. Bikavugwa ko binjira mu Rwanda mu by'ukuri baturutse mu gihugu cy'u Burundi, kandi n'abagiye bafatwa bagiye basanganwa ibikoresho by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. U Rwanda narwo rugashinja igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri gushyigikira aba bantu bose bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Icyo nakwibutsa nuko mu itangazo mike ishize Ryihutirwa cyangwa se umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi uherutse gushyira ahagaragara, nuko wavuze ko wifuza ko Burundi bwashyira hasi bugategura amatora, hanyuma akaba amatora aciye mu mucyo, cyane ko ikindi bagarutseho ari uko ngo igihugu cy'u Burundi cyangwa se leta iriho ngo ishyigikira abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. byose ntibyakomeje kugenda bivugwa rero, bigatuma impande zombi, ibihugu byombi bikomeza kugenda byitana ba mwana, cyane cyane ku bahungabanya umutekano w'igihugu n'ikindi. Ibyo rero bigatuma rero ibihugu byombi bitabana neza nk'uko byifuzwa. Mu bihe bishize umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aherutse kugira ikiganiro n'itangazamakuru rya RBA, yagarutse ku mutekano mu karere, avuga ku gihugu cya Uganda, avuga ku gihugu cy'u Burundi, avuga ko bari biteze ko ku butegetsi bushya bwa Petero Nkurunziza, yagize ati ubundi ni umwanya mwiza wo kongera kuganira no kureba uburyo twakongera kuzanzamura umubano w'ibihugu byombi. Ariko uyu bwana Evariste Ndayishimiye kuva yagera ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi ntabwo yigeze agaragaza ubushake, ndetse nawe mu kiganiro gishize mu minsi ishize yagarutse kuri leta y'u Rwanda ndetse anayigereranya nk'umurozi, avuga ati tekereza umuntu nk'uwo agutumiye ku meza, ese wakwemera mukagenda mugasangira? Ibyo rero byongera mu by'ukuri kugaragaza ko hakiri urugendo, hakiri ibintu byinshi cyane byo gukorwa kugira ngo umutekano ku mpande zombi cyangwa se umubano ku mpande zombi wongere kugenda umera neza. Icyakora hari icyizere ko hari inama yatumijwe na perezida w'iki gihugu cy'ituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi. Inama igomba guhuriramo abakuru b'ibihugu w'u Rwanda, wa Uganda, w'u Burundi, ndetse bikanavugwa ko hanatumwemo na Joao Lorenzo wagize uruhare cyane mu kongera guhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, nubwo kugeza amagingo aya ngaya nabyo hakiri byinshi cyane byo gukorwa.
ni inama rero mu by'ukuri yitezweho ko izaganirwamo izo ngingo zose zitandukanye, ndetse wenda ikazanasiga hari icyo bumvikanyeho yaba ku Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Byibuze tukizera ko mu bihe biri imbere umubano wazongera ugasubukurwa ukamera neza kurushaho. Gusa ni inama nayo yakunze kunengwaho kubera ko imaze gusubikwa inshuro nyinshi cyane, bakaba banibaza se kugira ngo izabe bizagenda bite. Igihugu cy'u Burundi cyanditse ku ikubitiro kivuga ko kitazitabira iyo nama. Igihugu cya Uganda nacyo kiza kugaragaza ko kitazitabira iyo nama, ndetse kandi umunsi yagombaga kwitabira iyo nama perezida w'iki gihugu Museveni yari ibereye mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Tanzania. Mu by'ukuri haribazwa se niki kizakorwa nande, bizagenda bite ngo bongere bicare ku meza barebere hamwe ibijyanye